Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai ve kule March ni som panga sang ni som ni paru kania vo in ni pathian ni lim takamang turin du sakna kan hlan chewani Iran US le Israel in be nakal zela US chuan Iran mun poimo tak mai an oil mun pui an sum na pui per mai chu an nuai sak rep maya US President Donald Trump chuan kan nuai chevek tin asoi nge ani mun ranga in be na athleng le na sat le a emi chungchang hi kan ngai thla ho le don ani US President Donald Trump chuan Iran oil lak chuana mun pui Khark Island a sipai mun ma te chung US sipai ten an sop chiat vek thua soya Iranin Strait of Hormuz an dangani chuan an oil siam chuana khol te po be chiata avaw bokani US sarkar chuan Iran Supreme Leader thar Mustafa Khamenei le huai tu dangte omna munemo man theina tura thupoimo pe theite hena loman US dollar million som atiamani Israelin Lebanon chimlama damdo in healthcare center abeina doctor le nurse medical staff mi som pani anthia hei hidar kar tlem te chunga mi pui van tlang damdo in be ani voi ni nani Israel bom hian Lebanona UN sipai UNIFIL Nepalese battalion omna mun adeng fubok Hezbollah ruai tu naim kasem chuan Israel nen rei tak indo turin anin pe thua puang bokani Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan US in Iran oil siam chuan mun ma te abe chun chom zelani chuan anram sipai te chuan Middle East vela US company omte an beilet vedon ti apuanga US President Donald Trump chuan Strait of Hormuz chu eng ti kong poin an hong le don ti asoi thungani he tui pui kong veng him tur hian UK China France Japan le South Korea te chu indolong warship tir ve turin ang en boka heti lai hian Iran chuan Israel khopui rang te chu missile le drone mangin aron beinon le a Tel Aviv le Jerusalem khopui chunga puakri na satak riatani mipui te chu an sahim na mun sel tarabi ruturin riatir an nia Israel chimlam ilat khwa an beina mi panau pang kum som pani mi le mi pa kum som thum pakomi ten hiam an tuara damdo in pan puyan ni Israel sipai te chuan van boruaka heng missile ron kal tam takhin lokap thani February ni som mi le paria ta tangkhan Strait of Hormuz le ache vela long som le parukvel pe an ni to a athar bera US long Sefsi Vishnu chu longleng speedboat puak thei phur manga sutirania longa hian kang meya chuak na saleni India sarkar chuan anlong pani LPG phurte chuan him takin Strait of Hormuz si anpal tlang to thuan nem heta Iran sarkarin atar landanin indo ain tanatangin zirlai le zirtir tu zangi chuang an thi to a school za som nivel chia in mi puite chen na in le lo singli le sang ni chuang baka damdoi in za som rukvelin chiat na antuar to ani teran le khopui danga cheng te chu boruak muan omlo tak noya anom meka in le lo chia le karen thalawa wangin hreom takin an khosame kani March ni som palibi ka UAE chuan anram rompan missile pakwa le drone som thum le pathum man lo ka thla a an oil van that na mun lian ber pakhat port of Fujairah po drone mga be ania mei khuna satak mutur a omani French President Emmanuel Macron chuan Israel le Lebanon te chu peiresa in biak remna buat sai puya in huam thua soya hemirual hian Lebanon rama UN sipai UNIFIL mun pui chu silai lian machine gun mga ka ania sipai pakhatin liam atuarani US sipai te chuan Iran oil lak chuana mun pui Khark Island a sipai mun ma som ko chuang an beirona ma se oil som bol na khol te ero an zuat huan tar lang Iran sipai te ero chuan an oil khol te be ani chuan US ne na inzom oil mun ma te chu vai vuta chantira an vaulet bokani US chuan military target som ko chuang missile bunker le naval mine storage te chu ti chiat vek ani thu tram chuan a soyani tunari chuan oil lak chuan a khol infrastructure ero an la zuaria ma se Iran hi ain thiar fihim lawani chuan beile turin an vawani
US sipaitan Iran oil thon chuan mun pui ber Khark Island an be na chu President Trump chuan Middle East chan China bombing rate na saber pakhat ti hialina soyani zirtop zan khan helai mun hi be ania Khark Island hi Iran oil za asom kwa an thon chuan mun nin Persian Gulf omania US Central Command CENTCOM chuan radarin amu theilo thlona chak ber B-2 stealth bomber mangin he be pui hi an thak ya soyani thlona atanga bom thak chau ni lovin afu dik thei ber tur precision strike ral thuam te manani herai ta hian Iran sipai mun pui military target som ko chuang zati chiat vekani US sipai ta chuan heng mun pui te hi an bitum bi kani naval mine storage toi pui chunga man tur bom mine an da khom na mun te missile storage bunker Iran missile da that na mun le chung thuk tak takami te Josan naval base Iran navy mun poimo tak he thliar kara omte airport le hangar thliar kara airport control tower le helicopter da na an bitum bok kani heng te po hi anti chevek ti antar langani Trump thu chua truth social atanga thil mak tak pakhat chu Iran oil thon chua na call storage tank le loading jeti sero bitum ani lo tlat mai hi ni Trump chuan region of decency mihringa chintok riat na awanga zwa ani thua soya ma se Iranin Strait of Hormuz longkal vel ati boy chun som sel chuan heng oil mun pui te hi adot le atana an target turani thuina wawhalani Iranin he thliar kar tang hian ron le missile manga tuipui lama sumdon na longte abek thina wangin an ral thuam te ti chiat sakan ni USian an oil mun pui ber ti chethei reng an ni ti mutirin Iran sarkar chu inbiak na do kana thu turin nor atumani Iranin he thliar kar hi sipai rual thar le ral thuam thar ne na thuam thar an tumna chu USin alo dan cha sakani Iran chuan Israel ram chunga ballistic missile tam taka kaplut le a MDA thupuang tuin a soidanin Iran hian inrin ni khan Israel marlamte an ram lai li le chimlama missile sang khat zali somthum zet akap luta Jerusalem te po lau thon na dar siren aria muntlem te a chiat na thlenga ma sel hiam tuar tam tak report a omlo Iraka US embassy compound chunga missile atla a helipad naya aron thokani hei hi tun nai ni som panga chunga voi ni an be na ani to ani March ni som pakhat sang ni som ni parukhan Iran IRGC huai tu hluile tuna expediency council member ni mek mosen rijai chuan thu chwa asiama State of Hormuz le indona chungchanga US le khovel awawna sahle rijai chuan State of Hormuz chu hon ani to don lo ti asoya thil pahni chovin aron hong le theyanga tia US sipaita chu Persian Gulf atang hian an chua vek angai he tuipui himna le Persian Gulf himna hi he bialaram omte Iran le athurwal puite chovin an enkol turani ati USin indona ti top turin ngen ma se Iran chuan heng thil pahni hi an mu ma chu indona an ti top don lo ti an soinon boka chungte chu USin Iran ram chunga chiat na athen zong zonga compensation sum apek vek angai hun local zela po USian Iran abele to don lo ani ti 100% guarantee apek angai hei hi US sipaite he biala tanga an chua vek lo chuan khen ngai na a om lo tia soi bokani mosen rijai hian President Donald Trump ming tlang takin alama Mr. Trump an missile te hi atam to in THAAD missile lakalawin ven na ero azo to ti ina fawani Iran chuan indona hian politics ral thuam le economia ne na anchan thuwa soi boka tun na hian Iran huai tu dang te point an thu chwa an ti khau zual le a UK a Iran ambassador alimo savi chuan Strait of Hormuz buaina zong song hi US le Israel thilti aggression wangani thuwa soya angong rap thak taklo thleng tura Washington le Jerusalem te chu bo phurtu an ni tur thuwa soi ve bokani he thu chua hian Iran thu nei tu te chu
an tlom don ni alawani ti mutir antuma Trumpan Iran Navy is gone alo ti to lain Iran ero chuan an lei lunga tanga missile ka chua thei mangin tuipui chu an thunun reng thei ti an soive thungani zirtop zan khan Iran chuan Israel ram chung hun rang ranga ballistic missile tam taka kap luta hei hian Israel lai li le amar lambiala lau thon na sataka thlenani Israel lai li central le an mar lam Northern lama lau thon na dar siren na satakin na ria Home Front Command le Search and Rescue Team te chu missile tak na hmuna hian chan chuak na thok turin an thok chuak ngalani Iran hian Israel le US base te beinan ral thuang chi rang rang amanga an tactic ber chu saturation attack ral thuang tam tham tak voi khataka chua an ven himna ten an dan sen lo khopa be ani fata wan le tru Iran hypersonic missile tharber ania achak zong hi ri aya alet som panga achakina thlok theiani hei hi US le Israel tan po lo dan cha har sa le Khorram Shahar 4 he missile hian bom rit tak kezi sang khat zanga apur theya Israel ram chung mun hlatak tak akap thleng theiani kamikaze drone Shahid 136 drone man tlom le tam tham tak an ron thlo chuatira heng hian an ven himnara darte ati buai nuwa missile lian zokin an ron zui tir thinani Israel hian khovela van boruak atanga inven himna thaber pola manga a chongin an inven na hi a inremani Arrow 2 le Arrow 3 khovel ramdang van boruak space atanga Iran ballistic missile ron thlok mek te lokap thaturin man ani David Sling missile van tang medium range loadan nan manani Iron Dome drone le rocket te deu mi pui chen na mun maya ron tlatur te lokap thaturin manani Sidom Israel tui nuailong Saar 6 class corvette atanga missile loadan nan manani USian Irana Clark Island le mun poimo dang beinan aral thuam thar le thaber berte manga B2 Spirit le B21 Raider heng stealth bomber radarin amu theilo te hian Iran radar te anti buai nuwa Iran mun thuk taka bomrit tak tak an thakani Tomahawk cruise missile US Navy long le submarine atanga ka chua ania mel maradar mu lo turin leilung sideu tho in athlok theani F-35 Lightning II Kovela fighter jet traber radarin amu theilo chu Israel le USian an manga Iran air defense te an thiat masa ani electronic le cyber warfare ral thuam tak tak baka mu theilo in beina akal renga GPS jamming Middle East puma tuna hian GPS adik lo veka hei hi missile ten an target an mulo nan le drone ten an kong tur relova an bo theinan US le Israel hian an mangani cyber attack Iran nuclear facilities le tui eng control to computer te beania hei hian Iran sarkar ti boy he USS Tripoli LHS-7 helong hi lightning carrier ti in an kova F-35B jet somni chuanga phur thei Irana tuipui kong Strait of Hormuz in beina mun naya a umme kani nuclear submarine USian Ohio class submarine pakhat cruise missile za somnga pali jet phur thei chu Middle East tui chunga ada thup bokani Iran chuan Saudi Arabia a US sipai mun pui Prince Sultan Air Base chu missile mangina beya he beina hi US refueling plane thlo na dang tui thun saktu bitum biak na ni Iran missile te hian USAF refueling plane panga jet chu leya an din lain an ron kapa President Trump chuan he beina hian chiat na sa athleng lo ti asoya thlo na panga zinga pali te chu chia anom meu lo tlukania thok chuak le ngal thei tlukan nia pakhat ero a chhedeu leka ma se siam that wat thei aniang ati kan lo puan to KC-135 Stratotanker tla kha IRGC ten kan ka thla kan tia ma se ni ngania US refueling plane pahni KC-135 Stratotanker tla kha Iraq le Jordan in rina
border naya anin tai anin su alo ni thona pakhat chu tla a chunga chuang sipai paruk te chun boral vekani thona pakhat zo kero emergency puang chungin Israel ram chunga atum thei ramani Iran thlop tlat tu helpol Islamic resistance in Iraq chuan he thona hi an ka thak ni in an soya ma se US lam chuan accident in collision angin antar lang thungani AC-135 Stratotanker thona hi indona apoimo hle a fighter jet 10 thok wala melma an be reng theinan an tho lai nge ya thona tui field thun sak tu ani he thona hi achiat nem chuan US thona dang te tan rei tak tum lai lok lova tho a har sa to don ani zirtop zan in rin ni jing lam khan Amsterdam chimlam south side residential area a Judate school pakhat chu bomin an beya he be na hi sarkar chuan Judate bitum bik na target attack ani thuan soi school bangle mun tlem te a chia ma se van nei thak takin tu ma in hliam le thi anom lo Amsterdam mayor Femke Halsima chuan he thil hi doi zep thil ti ani thu soin Amsterdama Judate bitum an ni fo hi thil pom theilo ani thua soi Dutch Prime Minister Rob Jetten chuan he be na hi thilrap thak takani thu soin Judate himna chu sarkarin angai poimo ti ata langbok he be na hi tungkar chunga Netherlands Judate an bitum voi ni na ani to a ninga ni khan Rotterdam kholai lia Judate in khom na sinagok po boma be ania he thila hian mi paliman ani to a Asap al Yamin he Paul si terror group thar hian Rotterdama be nakha an thilti ani thuan soyani he Paul thar loading chanchin hi chu kan news masalama chipchir zokin kan lo talan to kha zirtop ni le inrin niya khan Iran chuan Israel ram chunga missile voinga zet aron kap lut le a he hian ram puma lo thon na thlenani Israel chimlam khopui ilata Iran missile attack awangin kumsom pahni mi nau pang pakhat chu dar thalang ke le missile them sharpnel wanga a hliam wangin hospital a hruai ania a hliam hi anat le a amal puilama hian hliamanga hle mi pa pakhat kumsom thum le pakomi pon hliam tlem anaya mi panga dangero chu lo thonna na satak anxiety annaya wangin emergency room a enkol an nipok ilat ko thler rang ranga hian Iranin cluster munition bom pakhat chunga bom te deuh tam tak om chi kha apmang nia hriatania hei hian kothera thilla ti chena sa hleni Israel laili le Jerusalem a po missile aron tak na a om nuala Israel in missile anlo ka thak na them interceptor fragment chu in chunga le kongpui Tel Aviv naya atla a in tlem te a chia a ma se hliam report a omlo Jerusalem le West Bank ka po hian missile tam takata a ma se tuna kan riat thei china liam tuar report ala om lovani police te chuan Tel Aviv a cheng mi pakhatan mana he pa hian lau thon na dar siren arik lain a then om te chu in nuai bomsel taralu alo phal lova mei che pakhat alo be bokani police chuan bomsel tara lu phal lo hi dan bo chiat na criminal offense ani ti an riat tir ngal bokani Hamas chuan avoi khat nan Iran thilti an policy chungchanga thu chua an siama Hamasian Iran chu US le Israelin an be na laka inveng turin dikna nei ma se an ram thenom te arap ram dang te ro bitum lo turin an nge na ni hei hi thilmak takania a chan chu Iran hi Hamas thop tu ber ania hetia Iran chet dan a soi sel hi thilmak takani Iran hian tun nai hian Qatar le Turkey Hamas thop turam dang te po abitum nia report a oma Hamasian an thian thop tu ram dang te an lo nan Iran hi fim khur turin an nge na ni inrin ni khan Israel huai tu te chuan Lebanon malam South Lebanon chu Gaza ang chin ground invasion sipai mangalu chil an tum thuan puang thara Israel hian Litani River chim lampum thununa Hezbollah te chu marlama norson vek an tumani French President Emmanuel Macron chuan kan soita kang khan
Lebanon le Israel chu Paris a direct talk in biak na nei turin a soma ma se in be na la na satawangin hei hi ala hlo thling ri lawani in rin nia Iraq khopui Baghdad US embassy chu drone manga be ani awangin mei khuna satak ka chuaka Iran thlop tlat tu helpol ten US hi an labitum chun chom reng bokani Friday VL Siaman Middle East Indona kalmek chungchanga ziak ngai thak chun jamang Iran Indona kar ni atlingta India Iran in deal an nei US in Iran Supreme Leader lumana US dollar million soma phal Iran Indowan tana tanga akar ni na kan lo lut le ta ral thuama Indona rin chua economic war le information war po kan hotel me kani zirtop ni khan Cencom chuan Iran lampana B2 Spirit stealth bomber thok chuak live video anti chuaka Wakeman Air Base Missouri atang bokin an lo thokani RAF Fairford UK B1B Lancer som pahni le B52 Stratofortress pathum manom to USian B1 hi somli palivel aneya tun Indona US bomber man rim berani a bomber zinga ral thuam phurtam thei ber ani wang ani pakhat B2 B1 le B52 bomber te hian an tho hlok le a Iranian missile drone da na le mun dang te anti chiat na satawangin Iranian missile drone thlo chua zat po atlaniam zot mai Iran war hi Russia in alok pui viawa ni ten US dollar maktaduai za somnga vel ala lut mek ni en Financial Times chuan aziak achan chu kan revek ome Indian balancing diplomacy Kerala a Kochi pota Iranian Navy long Irish lawan chu India in chol aphal sakani kha helonga chuang mi za somriat te chu India in Irana thona in athon leta long crew kem bak anom lo Iran in Indian long LPG phur pani Shivalik le Nanda Devi te chu State of Hormuz apal tlang tir ve thung anin rem siamani heng long pani te gas phur hian LPG cylinder nuai somruk panga vel chu ari fil theidon Gujarata Mundra le kan la pota March ni som paruk le ni som pasari vela an lo thlen pe sayani Indian Shipping Port le Waterway Ministry Special Secretary Rajesh Kumar Sinha chuan Persian Gulf Indian longsom ni pani antan mek thule LPG phur paruk LNG le chemical phur pakhat ve oil phur pali bungra phur pathum bulk carrier pani le Jigar long pakhat repair maintenance ti lai mek pathum le long ruak pakhat anom mek thua soi India hian heng long te hi chua turin Iran ador sui selani nikum tunang huna khan Strait of Hormuz long sang khajan hi som ni pakwa velin an paltanga kumina ero long som sari pakwa chovin an paltlang China pan atamber hei hi Lloyd List intelligence atanga an talan danani Sri Lanka Iranian long Irish Bashar po achola helonga Navy le cruise an hi pariat vel te chu US norna wangin Sri Lanka hian Irana athon let ngam lovani mania US in Irish dina long aka pilawanga thi mi somriat pali ter wangero athon let dam chuak som thum pani te chu athon let ngam lo Indian Petroleum Ministry chuan thu chua siamin India in petrol le diesel ala nei tam to kati mi pui te chu a him lowa wangin fuel leilok chiama burada lo turin nangenani tum nei Israel chu achena zela marchate tai thak zet ang mai ani Iran mai ni lo Hezbollah ho po beitelin abuai hle mi som panga velin nun na chan ve to ma se anjam lo na sa hle Israeli Defense Minister Israel Katz chuan kan thil tumte kan hlen veka chiang takan hne na kan chan ma chu he in do na hi tiam chin om lovin atu chen kan kal puyang ati mi hla om ber chu tong ring berle thom na ringot ni lovin atuma chianga atum ahlen ma a chol mi lo mi ani jok an lo ti thina hei hi tu na Israel din mun chi ani Israel ka chian press conference ati follow social media a post sek lo a thoma na lo Israel hi a hla om hle tun lai chu
Israel thil ti chiat zo zai te hi soinon po atul love kan kheto furin karing US in do long le merin atir bel mek Iran ram chu Trump a fury awangin liang ngin chiam nuwa sa zukwa lai na ang mai anita ala du tok der mai silo Iran la ala por ve fu si Trump a chuan amphibious ready group ARG te chu Japan atangin Iran lama atir lut le mek ARG a hian assault ship le thlop tulong dang merin sang ni zan hi vel an phurtel heng merin te hi 31st Marine Expeditionary Unit MEUT ania Okinawa a omani US assault ship tir hi USS Tripoli ni in F-35B a phurtamber record chu som parukani no lui chuan somni a phurthei aircraft carrier ani chialo adung metar zan hi somruk le awang metar som thum pani velani 31st MEU te hi mission sang nei thin theo neu lo takan ni leile boruak lam beina an nei vek F-35B baka khovela attack helicopter thaper te zinga mi Bell AH-1Z Viper le utility helicopter rin tlak Bell UH-1Y Venom baka ral thuam dang thazet zet an tho chua puyani Bell Boeing Tiltrotor V-22 Osprey le Sikorsky CH-53 Stelon helicopter mangin Marine te hi atu chuan andu na apia nga drop thei an niang thil thleng dang te ABC News sinata landanin US chuan Iran beinan AI manga thuam Mirops interceptor drone sing chuang amang to Ukraine wara po sahid drone sang chuang fe chu Mirop te hian an kap thato bok Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi chuan US khan thatam tak chung chu Russian oil alaya wangin India kha atidu da le a Iran den kar ni ain dong nuwa khovel chu Russia oil leiturin angen le loisi Europe ram tela chuan he indo na hian US lama tangin Russia an epna konga US in apui an lo be se vele a an khongai thak zok tin exa apos US chuan Persian Gulf om Iran oil da thatna le thon chua na mun poi mo ber khar clear kar chu bomber te na be Iran oil thon chua za asomria ta tanga som ko vel chu he clear kar tang hiana chuak China ne na shadow fleet kal tanga an oil thon na poi mo ani bok US in khar clear kar Iran sipai mun poi anti chiat thuwa puan lain Iranian media te chuan oil facilities te achelo ni in an ziak US State Department chuan Reward for Justice program kaltangin Iran huai tulok ladam te an man theina tura pui thei tu hna US dollar makta duai som thleng pe katiam an website a Iranian huai tulok ming an supreme leader Mustafa tiamin som an tar lang Mustafa hian hliam na tak tuarin comatose ni khorhelovin a ommek ni report atam viau fin fiana chiang taka omlo thung Russia chu Iran wara tanpuina thonlut masaber ni in IL-76 thona mangin damdoi le thil dang ton som pathum vel Azerbaijan a athon Azerbaijan hian Iran a anlo thon chongang UAE sarkar chuan UAE ram misailin adeng fu lai AI video baka video hlui edit le video dang belchian do lo fe tun indona kai noi anga social media a post chiam mi soman manani thiam lawan chan chuan kum khat ta ne mo cheng nuai som ni le panga chuang an ram poisa a dirham nuai khat choya khem an liang US House Select Committee on China chuan Chinese company AI software manga satellite thalak lozir chiang thin Miser Vision chu Iran apui wangin na takina dem commercial satellite company Ventor Technology Airbus Defense le Space le thil dangten tha anlak data chu lakhomin anlozir chiang thinani of the airbase Israel baka Jordan le Saudi Arabia rama F-22 Raptor omte chu anlo hechat theitlat F-22 mai ni lo ral thuam thalak danga po Chinese tongin apming aziak pok man ni khan US medical lam call siam to company kai karathok
mi sang tam tak te phone le laptop chu man thei lovin a thut hei hi Iran thlop tu activist te cyber attack ani thule anti ani thuan puang nakina US banking system payment system le thil dang an hack du mai hlona a mek indona hi akal sel chuan tuifin riat tui al thlit fim na desalination plan te po anti chiat sak mai ang ti chu khovel lau ani mek bok UAE Oman Qatar Bahrain Kuwait le Saudi Arabia te hian lui kum hlun perennial rivers an nei lova tuifin riat tui chu science thiam na mangin an thlifi mani Iran po hitun nai loka khokhenga wanga tui buai an ni ma se Gulf ram te ang em chuan tuifin riat tui thlit fi ma anin ngat lova atui ma mo za apathung vel chau hi tuifin riat tui thlit fi mani desalination plant te hi anin be sak chuan Gulf ram ten an tuar zok ome hei em chu a thlen lo i be cheyang u